ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯜ ꯁꯨꯕ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯖꯣꯟ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯅꯨꯔꯥꯒ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯃꯨꯛ ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯍꯧꯒꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯅꯤꯄꯥꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯗꯦꯁꯥꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯟड ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯖꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 5ꯕꯨ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯖꯣꯟ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯨꯝ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯖꯣꯟ ꯗꯤꯃꯥꯟ AMCTA, AMSRPSWA, MGHSLWA, UARSOM, AMSGO, AMESTA, CESM, Quota, PSDC, KSSA, AMTEI, AMSSTA, BDRPSA, DIETEA, AMS and DESAMNA Sinduna Taranipal Suba Disturbance Free Educational Zone Demand Day Thoram Aduda Kaksing District Amadi Tawal District ki School Kyagi Yamlaba Mairoi Singh Oza Kayamadi Miamna Sur Yaduna Satkiba Rally Adu Kem Blooming School ki Founder Case Manager Mangangna Tawal District Hospital ki Get Mayarigram Taki Miamna Education Bu Free Zone ONC Haiba Tuan Tuan Placard Sing Amadi Kolau Sing Lauduna Salava Matung Tawal College Talan Thumbam Oiki Private School Development Council Tawal District ki President Jotin Salamna Mahiloisang Sings Amadi Educational Institution Singda Puba Thangba Ngamloidaba Salamadi Pochegi Demand Lalawamadi Kulai Paiba Singna Tobiganu Education da Government na Politicization Tobiganu Education ga Marilena Batabak Singda Corruption Nepotism Samadi Favoritism Tobiganu Education as Samadi Education Yugi Director Matik Saba Oza Singh Dagi Wahenaba Tabak Langakna Paket Piu Education Bu Yakai Tingai ba P Daba Mapam Disturbance Free Zones Wahenbu Haiki Education na government politicization Sahi amagi manungda numit chani yakun larik tamba phanganmagi policy ama government assembly gadabani haibasima adu education da nepotism favoritism adu gumba mayam ama chathaduna education gi policy leitaba mong singa se masi policy ama sembi rakanda hena yang na phaba leba ki global gi education gi sector da akoi se mangjal dawa adu gumba Kunai ma uhen batarka lai akoi uzik madu ki damakta mipong kudi makta akoi awareness pibe gi pandam tu da akoi ne rally si passenger bani adu gumba miyam Humna amadi ekoida adugumba mikihanba tukalanba satra free oina like taba phangdaba siguma mayam se India ki citizen ama oina fundamental rights ide akoi mangan bigano haiba appeal siga manuna akoi sumba sasabani Director of Handlooms and Textile Sinduna Ban Mahotsav ki tor pangtokre Ababa Environment Ohelaba Matamda State ki economy da sukana ba pibang ngani haina Additional Sub Secretary Anurag Bajpain haikre Forest Department ga khusam Nilkuthida Laiba Urban Hatki Ek Pair Ma Ke Naams Haiba Wakhalol da Pangthokpa Sahi Sigi Ban Mahotsav Toromaduda Nilkuthida Laiba Urban Hatki Akoibada Additional Sub Secretary Textile Commerce and Industries amasung PCCF Anurag Bajpaina Lusingduna Uchar Ka Thaki Uthakibaduda Director Handlooms and Textile Langbam Jiten Director Textile Commerce and Industries Y Robita Devi Deputy Secretary Textile Commerce and Industries is Orjubala Devi Conservators of Forest Eastern Circle Devla Leprakpam Chief Conservator of Forest T2 Gaithaluns Thamais Amadi Department ki officials sing Mairoi Singh Susarugaki Tarunga Marilena Additional Sub Secretary Textile Commerce and Industries Anurag Bajpaina
थारिबा उपामिसिंग असि कनागुम्बा इंडिविजुअल्स अमगी नते मसी अखोय पुनमकी इरल ओइगदोरबनी टेक्सटाइल कमर्स एंड इंडस्ट्रीज असि इंडस्ट्रीगा मरी लेनबा थबकसिंग तौनबनी इंडस्ट्री लेरबदी अखोयबदा सोअनबा याबा फत्तबसु थोलकनी मसी ओरबसु इंडस्ट्री लेतबा यादे इंडस्ट्री दगी स्टेट की सेमिटलोन सिंग फगत हनगदोरबनी टेक्सटाइल्स कमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स असि मखाददा लेरिबा डिपार्टमेंट सिंग पुन्ना थबक तोमिनरगा अकोयबदा सोललिबा सिंग असिदगी ngaktho hose akoybagi mafam sing lu nanal thamse environments kanba haiba se da hawgalakliba ngasigi mahiru oidiba sings asigi thodang sawi makoina khoigi tungi custodians oigadorbani environments asina parabadi ekhoigi natural resources su tholakani natural resources sings adudagi ekhoigi semilons fagalakpada su mating oigini haike. We have to work, we have to look everything in totality. Then only the state can grow, then only the resources of the state can grow, then only the overall environment, atmosphere of the state can grow, then only the economy will grow. Without good environment, there will be no good economy. I tell you, be assured, you look at any country who is developed, that country is having good environment first, then only the good economy. You see across the world, the European countries who are the most developed countries, and among them Finland is the most developed country. You see how good, how environment friendly is Finland, and that is one of the most developed countries in the world. Humra Taruk Subaban Mohosob listening to Kungamagi Tormasi Saroma Oina Forest Department Senduna, Kansipur, Lisang Hidengi, Lambigi, Nakalda, Utavagi Tormpang Tokre, Utavagi Tormaduka Mari Lenina, Division Forest Officer, AMS, Wungrins Lansing, MSF, Urban Forestry Division na, July Thagi, Hanbasols, Asiban Mohosob Ki, Tormasi, Mafum Kudimak Pangtok Nagum, Urban Forestry Division Su, Hydabasol Usara Yentopa Madi, Tabagi Tabak Pangtok Luna, PWD Dagi Ayaba. Lorga Lambegi Nakalda Utabagi Tabasi Paketpani. Tariba Upami Sings Asi Department Su Yangsenbegi Tabak Tawi Adubu Upami Sing Asi Hingan Beda Lambigi Nak Yeta Ladiba Miamgi Mateng Sumatautai Nasidagi Lisang Hidelda Mapada Taba Horiba U Sings Asigi Makasa Tarakpa Oina Lilong Pawa Takigani Haiki. Sigi roadside plantation se akoina musi PWD ka Nangaraga, Sigda, Aquina, Jagasi, Yam Lembanina, Frida Levina, Aquina, see the block plantation and develop Onimba. Roadside block plantation and Aduna layer ani Haningai. Aduga, Adugi aimed the Aquina Sisi, the plantation home. Amarom the Self Environments Highway Team da Lands Club of Kansipura Lands Club of Singapore Sinduna Ngasi Reporter Leba Ram Krishna School ki campus manungda Usara Kathakre Tormodu da Lands Club of Kansipura Lands Club of Singapore ki Topu Kiana Saruga K Lands Club of Kansipura President Ningomum Ibutombina Tharibu Usingasi Hinganduna Malenggo in Honoliba Ingasasi the Ging Octopa Ngamna Bahona Ministry Haike Tormodu da Lands Club ki Topu Topu Kiashu Saruga K Usingje, I have the Usingji Maron Tokte, at Manichu de Ngam Tokte, Aduna, when ising technique, running have a hiving of the Nina Tamchana, I can ising Jaiba, Machi, Tarawi. Union Public Service Commission UPSC na competitive process amagi makada Ministry of Labor and Employment Directorate General of Employment ke Deputy Director Targani Thoi Khalakpada Yoroknaba Manipur dagi Ningthojams Ajitpu former Chief Minister N Birena Assam Kudol Pidun Puring Thokre Luang Samunda Leiba former CM gi yumda pangtokiba tormaduda leba asigidamakta hawalak leba mirol gi yaifanaba tabak toromda hanba leitana miyam gi tabak torom kaya pangthoknaba pautak pikhi panbayai mak Thawal district ki Khangbox khulakfam mamang laikai digi Ningthojams Lalbabu made and Banu Devi gi masanupani mak haujau Ministry of Donors Silongda Research Officer planning oina tabak puri bani Bibung Kudimak na Mahulampo, Tolopa Matamda, Karamna, Ngak Tokani, Haibagi basic knowledge, Laibagi, Laidabadi, Kudong Tibu, Kayadagi,
खरदंग ओइरबसु कनबा ngamgani फायर सर्विस ता लेरिबा मियाम खक्तना कुदोंथिबा कया मायोकनबा ngamloi haina Manipur फायर सर्विस के डायरेक्टर एल नवचंद्रना फोंदोखरे वाफम सिंग असि मणिपुर फायर सर्विस अमदि सिटी पुलिस स्टेशन इम्फाल सिनुना फायर सर्विस हेडक्वार्टर की हॉल दा पांगथोकिबा सिटी पुलिस की पर्सनल सिंगी नोमिगोइबा बेसिक फायर फाइटिंग्स ट्रेनिंग्स प्रोग्राम अदुगा मरि लेना फोंदोखिबनि Basic Firefighting Training Programs at the City Police Station की OC Namrakpam Gokuls amadi Fire Service Station की Officer K.H. Surchendrana अथोइबा मिथुंगन सिंह ओइदुना सरगाखी डायरेक्टर एल नवचंद्रना मखा तारदुना लमनमसिदा करिगुंबा महु लांपोक्स अमदी खुदोंथिबा थौदो अमा थोरपा मतमदा मदु थेंगननबा होनबदा अखोय पुनमकी थौदांग यामना साउना लई थोलुबा खुदोंथिबा थौदो अदुबु थेंगननबगी महुत्ता अमना अमदा थंजिनदुना लेथोपगी मतमदु नत्रे इमरजेंसी की थौदो हाइबसी मियबे अखोयना थादोकनबा याद्रबा पोसा अमने मसी मतम अमतदा हेक्ट थोकपा याबा थौदो अमने लोइनना खंगौदना मफम अमदा हेक्ट मयोलांपोक थोरपा मतमदा फायर सर्विस की मिय खक्तना मियामगी थबक थोरम सिंह मपुंग फाना तौबा ngamde मरमदुना करिगुंबा वाथोलांतो अमा थोरपा अमदी मयोलांपोक अमा लाकपा मतमदा लमलम असिदा लेरिबा फायर सर्विस की मिय सिंह अमदी पुलिस पर्सनल सिंग लोइनना अमना अमगी मतेंग पांगनादुना पुन्ना थबक तौमिनरबदी मियामगी मतेंग पांगबदा हेना खुदोंग साबदा नतना मियामनसु हेना थाजब थमलकनी हाइखे करी अखोई फायर सर्विस की पर्सनल खतना कइदोंगिनसु मियाम की सेवा मपुंग फाना तौबुंग मनते ते पुलिस की सु कोना मते पांगनी फायर सर्विस की सु एमे एनी थोंग थुरक मतमदा पुलिस सु मते पांगो अदमाय तौरगदी अखोई खरा हेना मियाम की मते पांगदा मियाम ना अखोई थाजब हेंगराय खलगना मुझे हम काना नीना अखोई याम थुना सिंजेने को चलकबनी अदन मियाम दसु वन डे कक्तगी ओइरगसु अखोई दे यामना बेसिक ओइबा हमने इंपोर्टेंस ओइबा पोट खरदे आई सोइना फंगने ने आसा तवी अखोई खनरकान मदुगी सिलेबस सो अखोई सेमजरबनी पाउगी मक्थना तेम प्रेमतंग लोजरे मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangau mareng mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup. Admission for 2025. As the institution is emphasizing hands-on training, cardiovascular technology students are trained echocardiography at very early stage in British style. Hi everyone, I'm a student of BSc Cardiovascular Technology second year, started doing hands-on echo. For further details, please contact 600-975-2429 Academic Department Sky Hospital. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari. Adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra. Liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti. Kuding magsibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Akzang panatham ge hairabadi iramda masimakta laiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari. Mafamasida thazaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari. Pediatrics, cardiology, cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari. Aduna state wangmada amuk karigi chatlugani aikhoigi Manipur da su hogikti awang bathaki healthcare fanglabada. Matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patapta yumpham oiba service lobiyu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupa marol kidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Kabay Soy Impal East Lengsing Birau. Natraga, aikhoigi phone number 6909390666 ta call to birau. Break matu taramuksari makhata pausing yamna tangna naba laina makhals ama oriba hemophilia e thokanba bleedings disorder na naba Manipur gi oina sumyoi humbudra rom leire makoi sings ase masana hidak leirga lang lamba du ngasidagi hemophilia societies impal Manipur na hidak leibada subsidy piduna lang chathri haina hemophilia update 2025 ki organizing chairperson former HOD Department of Transfusion Medicine RIMS Infal Professor Richard A. Mainana ngasi hemophilia update 2025 ki matang na nomi oiba continuing medical education ge thoromda
haikibani. Departments of Transfusions Medicine Reims Imphal, Departments of Medicine Reims Imphal amadi Hemophilia Society Imphal Manipurna Sinduna Reims ki Jubilee Hall da pangthokpa thormaduda Professor Richard A. Mainana Makatana Mama Mapadagi Tangtarakpa Lena Makals Ama Oibana Hemophilias asi Muibagi Haksang clotting factor Taragumdoi Ladiba Sida clotting factor Nipalamadi Mapalga Watpadagi Hariba Hemophilias asi Narakpani clotting factor Nipal Watpasina Hemophilias A Duga clotting factor Mapan Watlagana Hemophilia B Lainana Nabani Haina Kangai Manipurgi Oina Hemophiliana Naba Mui Hum Lakidraba Matunda Hauziki Oina Mui Humudrarom Lady Makoising Asigi Manunda Ayamana Hemophilia Ena Naba Oi Haike Hemophilia si akoigi e thokan ba ai bleeding disorder makhal lamani masi inherited disease ne masi gi gene clotting factor sing se makoi synthesize tawri si X chromosome haiba nupi di yawba nupa da su X yawi ko nupa dan XY nupi dana akoigi XX adugi manungda X ama sideda defective oiragadi masagi factor 8 natraga 9 hairiba protein jingsi clotting factor jingsi makoi sungbada wa na sungba natraga na 0 level bhawda oiba yai ad hairiba factor 8 and the 9 si wat lagadi makoi si akoina factor 9 8 wa lagana hemophilia A kaure aduga factor 9 si wa lagana hemophilia B kaure aduga masi treatment si di hojik phawba ki una leiri si di masagi wat iba factor se replace tawbani Reims Impalgi Director Professor G. Sunil Kumar Saramana Hemophilia si Rare Disease Oirabasu Rare Disease Program ge Manung de Sunday Government of India gi Tungan Program da Yauri Haugibasehi Kunroms Asida Haidiba Laina si Langbada Yamna Kumang Chauksinduna Ahomwa Kya Uba Fangle Reims Hospital Sisu Rare Disease Sings Ase Langbada Yamna Kumang Chauksin Hospital Amadi Oirabani Haidiba Hemophilias Laina Sisu Hospital sida lemna langba yananaba thausil thong kya paikhatnabasu honnabaga loinana sayolamagi irai khudingi Reims Hospital da hangliba specials OPD desu hemophilia gesu hapsilagani haike As we look to the future, and also remember our responsibility to raise awareness about hemophilia in the community, to advocate for better patient support systems, and also to work together doctors, researchers, policy makers and patient groups to ensure that no one living with hemophilia is left behind. Mediski Makada home style frozen food things Miam the Piba Lay Sizagi outlets ama ngasi Morangkom the Hangdokre. Lamnamasida season gi oina puthokliba yensang manamasing sing season lorba matung dasu Miamna apama matamda sananaba Pangananabidamakta, Madiski, Laisiza Stores, Marankom Bazarda, Manipur Government, Horticulture and Soil Conservation Department, Director K. Devadata Sermon Hangdokre, Laisiza Stores, Hangdok Paduga Mari Lenana, Madiski, Proprietor, Tonogzum Sudina, Laisiza Stores, Hangdopagi Panamasimaruina, Nasi, Lomi Singda, Makoina Putokpa, Yensang Manamasing Singasi, frozen foods oina Putokpa Yai, Haiba, Kangdolaga, Liraga, Tamnanabi Tabak oina, Paikat Pani, Tabagasi, Fasai, CFTRI Digi, Ayawa, Fanglaga, Putokpani Haike. Yung saksi yam satiban 15 days din matam bideba. Adu mamang the piragaso yam tang baidar. Adi ki homo pum matam dana 15 days right that the head lo salakpa. Ani ki yam section mandra ka baidar ko na se yenga semuk tab. Adu khataneba aduna yumthong khudi mutu sembi biyai sida natana ko broccoli aji kobilai budoije kobilai matam da sanna buksaw da bado aji ko frozen gi aini puthoi puraga di hetal wi orga di bisar khangde ko yungi freeze khangde quantity do haidar channu bado dum to biraga di yung khudi mutu semba ya haidar aduna ne aina home style frozen food akoi punamuk se gyan daminarga di pharmacy ju kalani akoi gi mipan tangiba mapandi putho mapanda tangi dina ji siju masigi tangbai samje 100 kadra khanbai wakhalun da igi branch medicinal laisiza frozen food home style frozen food na ain manufacturing pitor puthok sarpan Horticulture and Soil Conservation Department ke Director K. Devata Sarmana Khongthang ase aikoina puning thogat minase food sector da leriba award pa se menkhatna bagi achoba khongthang ama oirgani farmer producer companies amadi farmer singna puthokpa
Chathokki ahenba adubu sahi supa fangingadoribane Manipurgi oina hairada post harvest matamda sada nefu aduga vegetable dana sada kundagi untra fawa thapam mafam chadaba market leitabudagi mangli masi menkatnanaba value addition tawraga puthokpani haikhi yamna athuba matamda chauthokdana chaukhatpa ama oidana lamdam sigi leiriba farmer sing farming sector da leiriba food sector da leiriba punamakse chumnatagi lidana thamba chahi chupa phanghanbada natana mapalamda puthokdana cold chain da mapalamda puthokdana aduga export tawdana abroad ta export tawdana handak Dubai daga hangiba mafamduda ironbagi sigumba frozen gi karigi chuma mayam singchi akoi cold chain da fajana samnaraga masi tawrakpa yabagi achauba akoigi pandam amada thabak tawbasi yamna thagatningai ni mangoloyo oisunu masi thuna chauthokpa amadi hodokpa oisunu haibase hena hena chaukhatpa oisunu haibasi haijage Irang asina maram oiduna Imphal West District ki Lamboi Khongnang khongda hangba relief camp da changjafam lauduna apokpi mamaga leminar khibi supnatagi sahi kun romta ngairibi lesang thems leimasanu mahaki mit naduna uraktabadagi laikanama ngamdana relief camp asimaktada leikhidre haibagi pau tabadagi ngasi like minded group LMJ Manipurgi Mihut Kangbomana camp adu satuna lekhidrabagi apope L Ibamholda cell oina lupa lising mangaga loinana nongmada changdraba yadraba asa ataki tembang piduna imungi awabda saru yakre tembang khongset aduda secretary Ojit Sorokhaibam finance secretary Kunje Source Mangsatabam assistant secretary Surendra Ningombam yawna lubasigi maroiba myu kyana saru yaki Manipur Police Training College MPTC Pangai Amadi Manipur Forest Department Anina Punna Kusum Naduna Bans Mahosaf ki Thoramama Ngasi Imphal East District ki Wadi Labor Manipur Fairing Range the Pangthokre a Great Forest Festival Plant Trees Sap Art Haiba Hiramasida Yumpamurga Pangthokiba Tormaduda Fairing Range Asigi Akoibida Tongan Ba Makalgi U Charging Thakre Thoranga Mari Lenina Manipur Police Training College MPTC Pangai ki Director Sorokhaibam Gautamna Matam Chadana Sing South Tokpa Kahena Saba Hangaliba Ase Singda Umang Yantatpa Kothopana Singba Tomuna Ainga Sagi Kalda Kaiba Kya Torpasina Ori Masida Tungi Holakliba Isa Isu Sing the Su Umang Yokat Pagi Matangda Mariksumna Kanganabagi Matautai Aikoina Uoma Taramba Haiba Se Tungi Holakliba Kayada Ningsing Duna Lehogadaba Ababa Kudam Amani Haike अखोने दी अखोने पीर में पोसे अखोने इधर जगत पर ब्रांड अखोने पीर में हमने अखोने तरों में है हम अखंड खंड मुझे खंड में दरकार ले we should need to conservation of forest शुभ में वखान से अखोने हम लाकांदा the significance of why we observe बन मुहासा बसी हम clear नुपुर करने अखोने खल कांदा को अखोने तरों से सिनी को खल कांदा plantation of trees is one of the things which we should take it very seriously. It's not that we planted the trees. We should nurture the trees that it grows to its full length, full life. Ani Subasalo Football Tournament Central High School na Nongren FC bu Mariamada Maitu Piduna Tournament Sigi Champions Trophy Central High School na lokre Salo Football Club Samadi Indians Army na punna kusam narga senduna Jungitang kun gamatwidigi hoduna satrakpa Anirak Suba Salo Football Tournaments asida Imphal East District ki punna team kuntrang mari na surga ke Satrakiba Tournaments asigi ngarang final match da Central High Schools amadi Nongren FC sanabada Central High School na Nongren FC bo Pansin Mari amada Maitiba Pikivani ngarang final Sanaduna Loisenbagi Tormaduda Ratzel Division gi GOC Army Official Sing Local Leader Sing na Sarugaki Lunana Tongan Tongan ba Natyo Jawi Say Sing Su Utke Loisel Gunumur Pausium can Pizri Taranipal Super Disturbance Freeze Gas Nails John Demands Degi Toram Pangtokre Miami Kongsaram Susakre Afava environments Ohelaba Matamda status economy da Kanaba Piba Ngongani Haina Additional Secretary Anurag Pass Pine Hike.